Ni. Apa surprise dia? Tambah kamu duit lah, singkang am tas ni. Kublai yepi, manga Melvin Mukim, naka film Haling Hapdeng. Nakumen ban pentip shepi, ba nginwan rab yang sashi sini ka film ha ususu tham auditorium naruga kapra tarik adu laipuai tarik ubenai jemang. Kipor kilong kanar baji mensngi, san baji janmiet, bat hanyo baji demiet. Kurmen banyak dua biang yepi sashi sin. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka kot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ki Longkmie ki bapersha ya ka jingbu karkhana ka Shuh Cement Private Limited Hakashnong Daistong da ka jinga jingbet jong ka ilaka Nongkli bat ka dor pashnong Daistong kila yang bat kila ja umat Hapdeng Surok hanong ba Shillong hakakat pratri ujemang araja Briew kat ba ki dangtur shok office sekretariat ringkat bagi khot jong ka Jantia Students Union bat ka Jantia National Council bandawa ya ka Sorkar jilla ba ka diben pensange no mardor ya ka jing pensange pat ba lani ka public hearing jong ka Shuh Cement Limited ka ban penlong ka arpo artrik ujemang araja Briew da ka Meghalaya State Pollution Control Board banti ya umotion na lum serman ubadon hapok kasnong Daistong. Kawai na Longkmie ka ba ajing kren kalau ong baka Sorkar MDA kam Kheiñ Briew Shuh ikipat ba jong kasnong Daistong bad ong ru bahala ka jong kari kisngau kum kipoy ay. Yaki mentoy ibi haba ipan midi yang apliang za yang dede dia lila masarkar ka dia wani psai kita khonai na dia paten yang ami khon kinat yang the hanapor amado zo badasyo hi da plak mari chingi dedo tene hadoi krem mikro hadoi ummi ba hadoi ihli hatar hadoi rep iriang I chatai dang ini to harep hariang amatu krem lek pra liat pra le awa de zo paunam awa arpo rizan dia yang de zo snyo bat pi amno hunna Sorkar haba da ka de zo snyo ngar zo hai penjat imrat imir yang izin tung izin tap jiden yipra ad haba da kawan veluti ya ta treatment bila penjat hatai hachnang Daistong yang dia wani puami ila da Sorkar hi arjupak oi hanes ni ba poi ni dibenta ila pendami ya te projek yang Shuh irlevani delele ihuni chatwan ni arman tai cha yung ari ajari bam dia revi dia ki ngahi jing snyo yang karpadi sing berole bi am lang bi senran lang bi le do ini dedap senran hi kermen le hado yo ya jing job hado yo ya jubab na Sorkar MDA to huni man chayung akram tu penro wada tai ilaka yang ini dosnya ni pada kelamu cepang itu ikang i sendalang betudu mensen ni mendapai betudu dono ni bahaya ki lupai kunni cha bi pau tatai separi yang adu ide sing halang iba prapenar iba prari yaki begi dano ya bari hado iskatri yang ilaka hado icerman yang ilaka kunni hado dalai kunni winilam yi amite khandi yang ki hatu hima iya ki imni kisnyai dadap dap yang ni dapenda kata Shuh Cement ni do hai ba ji tanyap do hai ba ben sa thran ni ngadan yang kerpadi iseng bi chim khia ya ni kam bi pendam ni kita Shuh pentanyi la pen bi lele tori le jupar yang Sorkar MDA beli apa kayu ben beri ai ngajin sia yang aseman yang ada sabiar sa thana hari datang nala amate pai serpala je berapi ambil sen tilang sibi ada apa jangan ni tadi bekerja aku belai aku kubat dia rawi iam lang wajing ini yang iam
luti ewi ya tubat. Abi kubai bat abi trami hati imba yang ami kon yang elakanan se. Yin persa dari yang public hearing OWM ha karasiang bubenai di sembar kakende diri. Yin teli Daistong ilaka Daistong Daistong apa WM ilaka nongsi. De yin teli ba di goroi. Yiki ile de MT3 simen hotnong yang I snoi ide jindo yang I bokro. Ni bah I aminong hotnong Daistong do mani Briew do ibe. De I bomi ide idhori wa de klo de kdam. Hete toy watnai ka desmen. Te wat do ti idang patin dang lelu ti baji. Hado ate terit arpu arterit yang nu benaya te patit ipoy yete public hearing halom saban te ngade du wa makat ar khalis de mirta yonga ya abiu panga saite ilum saman te lakhay izhor ismbrit badbet ro yukuba yukho yoite jingbo midete biang te lawan jungi dete jingkit yong I ito iwakhia unto iwasting Yiki tanda biute okpo uyong I. Dede yoy kite za. Bipsa ite khon ite nat yong I. Tala to amte ngayin persa. Amanong chong Daistong po ilaka nak. Ngayin persa. Ibenta yong ane trisimen. Arhoy IMO hade po chnong yong I. Wat iwile ijingdo ibokro. Dedo ikhon nat yong I hipetin pidji yong I. At no jingsnyo si Jing yam jing tang in sini hado nesni RM lat aluti wakang lat yate trisimen ipoyo hiki tada to amte ngas no jing do bora kini por wa ong boy menstep mendewi hipete ni pezi yonga boy khoni nara ira atkar kimo ile deo kimo denai la tho denai la wara I bedo Akisarem Tamnoy le Hoy ya bikhoni na yong I Ngas no arhoy Tawa at hanga irta yung boy aryuki At hipetin pedi yung tip amno At to aryu hipetin pedi yung Ijing pudu nora Dung musina Di benta yung itipetin yung itimenrit yung I Ta ada to amte Nga persadzora di benta yung trisimen Ipoy yung hotno yung I Tangamte di benta yung anisrisimen. Hey, up, ruko. Shwaba finchet da kajo shi kajo ko umpnyang balapin don kam. Up shwa, namar kane kakta ya kakot kakya jong fi pat kamaryang rukum jo. Da ka bashet da kane ko umpnyang kan tau bonjat ki jingpang. Henry pimday pat bante shanala ne bantang pendono. Henry minta ka ruko neka repurpose use cooking oil scheme kala ban penkala ya kaneka umpnyang syaka biodiesel. Tinamar kata lembaka ruko kakot kakya pat kamaryang rukan umktasyo. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of home. This is STEMS, our ride, our future.